Ni bwega sana mutegeri wa Meru TV na ngatho cia mwanya ugoroba na Arua ngureterete nteto na njira indaja ira twithirite twikuthuranira muthenya na Arua na ngitarambira gukurikanirwa ni tariki 14 mweri ni jwa 11 mwaka 2025 na nteto cietu ikambiriria githari ria themwe na nusu. Mutegeri wa Meru TV, karibu sana umbitikiri ngo watogeni kiri nteto cietu ritu riakwa ukambita Njeri wa Cheupe. Na tukiambiria na nteto cietu nawe ni ati nawe gavana wa Meru Mutuma Ntwethingia netete na mbere na kwithirwa agitia thurana na kuregana na miario ati no ombere kwithirwa akiambiriria mantu ja kuingithia ura wari gavana wa Meru Kawira Mwangaza agitene. Akiaria Mutuma netete na mbere na kuwa Kawira atombere kuingithio gitene ni mtu ende niwe ngwa ombere kwithirwa agicingithia kuringana na tabia ciawe ira ari nacio na kinya kwithirwa agitumira obisi ya muingi na njirera etiagirite. Mutuma akwaritije antu kuja na Arua igitarira hakuriungite rutere rwa ruiriro rera antu gukumenyekana ya Mutuma rutere ruiriro rera ira iri Bure kana gicigo mbunge kia Bure igitarira hagwitite kuruguria mirandi rutere ruru na ra augite na ndiku mari kujukia gite Meru ni chokerete na amani na kinya antu ni bethirite bakiona maendeleo. Ni kiatho kinya kigumbite kwithirwa gigitongeru kana atongeri mwanya cha kaunti ya Meru bagikinya kiatho ni giki ario seneta wa Meru Kathuri Murungi ona kinya MCA wa rutere ruru nwe Kithenji Mtuo na rana betete na mbere kuringira ndebe thirikari nene bakiwa bo bari rutere ni rwa tutam na batitikiria gwita rutere ni ruru ngi nontu ni bakwenda Meru bona maendeleo. No mwandiki wetu Anteto Mwende wa Leiboni ari na chatariria. Gavana wa kaunti ya Meru Mutuma Ntwethingia akiaria ndero iri Bure na theretie mantu yakonie kwebelwa gitene kia wari gavana wa bathatu wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza akiwa ni Kawira wengwa waithukirie na kurwa na atongeria bangi kaita ko kaita untu ebelerwe ni MCAs na mbunge ya seneti na kuringana na watho bwa Kenya ni deputy gavana batere kuyukia teke nao ni bwa yukirie teke o gavana nya kabibetwe muno bamami betu bakirwa gavana Mutuma ayukirie gite na murango nyuma gite kiare gya Kawira ngai na mwere kanya thiria miaka 2 na nusu athithia kana ritangugira itire na aitanguge thirikari na sheria na county assembly waheshimiwa baba ntuo na senate bawa Meru iteto utwetete katurungike kenda county ya Meru itikathire kenda community itikathire ndayukiria u koyokia ntayukiria te kandarita mama gitene ndaita mama gitene ate na indaiti mwekuru ni unonto ndari deputy owe na ndamurombera kura na twaromba kura na ngai atwakanya ko tongeria mama Kawira agaruka kwambiriria deputy owe ura ori Mutuma agaruka kwambiriria assembly bantu oba ayokia agaruka kwambiriria ba MP barendekere agaruka kwambiriria Korobanjori agaruka bishop na nyawengwa bishop na nyawo inde minister agaruka kila mtu teka Kawira atunerwa getemukai Kawira itere ngoge nene kuiruta gitene kia gavana wengwa na njara ya wage eta senate akero ito mameto watanire na assembly ito mameto watanire na tongeria bangi ito mameto watanire na Meru Kawira atibua agitariria mathina kathumba yaraona kumania na wathani bwa Kawira ari deputy gavana ukagaruka deputy okuo kendo mura ukambuyukia ngare ukainga ofisi ukainga residence murome kinya into bila thirikari kuwa deputy gavana ethere na bio Kawira akanchuna uko siasa cia tutam ni watete mwanki na rasa ni toka kaunti Meru Kathuri Murungi awete Meru baeta na mbere kuria thirikari nene kenda baeta na mbere kuguneka. Unataka William Ruto akuje hapa? Unataka akuje hapa? Unataka wakuje na Kindiki pia? Hebu nione mnataka Kindiki na Ruto. Waandishi wa habari tafadhali ambia Wakenya wote Meru imeamua kukaa kwa serikali na itatoka kwa serikali. Hatuwezi kudanganywa sisi. Hakuna mtu atatundanganya alafu tutoke kwa serikali ila tuliunda, si ndio? Situkae kwa serikali ndio tupata barabara, ndio tupata maji. Alafu tena rais kumbe amejenga nyumba kubwa pale chini yenu ya kuuza viazi, ya kupeleka sijui nini nyingine, ile nyanya, ile vitunguu. Industrial park siko hapa.
Ila Aggregation Center wameungana na Mutuma. Mutuma ametoa 250 million gavana wetu, na yeye rais ametoa 250 million. Kwa hivyo tumeshirikiana national government na county government, tumeleta hiyo mradi hapa ndio isaidie ninyi. Ukia Mutuma tu tam kinya president na kendeke toe mwatu iba na bakua tu tam na omenye kamera ini oleleje. President wetu ni tu president wa Kenya tu, deputy president kendeke ni tu, Mutuma ntwathingia tu, nantu ogethenji tu. Kuluki Kathuri na ngavana Mutuma ni bateterete ngwataniro yo ya gisiasa bakiwa na njira yotiela Meru ni bakuritirwa ngui. Thaine ngwataniro tukwenda Mumeru awire antu bathukene bathiragwa na nchume mwe tema. So ngwataniro yeto na senator, ngwataniro yeko na ntuo, ngwataniro yeto na MPs ni maendeleo tukwenda na kuwa uchore bote, uchore kwa mukuru na mwekuru, ni uchore kwa maendeleo kile mwananchi. Ndio viongozi magwatanire itojo tugwatene njaro utega, tugwatene njaro, tugwatanire njaro na bere ngokega tugwatana twinde utege ntokire ruire rwarera tutumbo kama tazidio atugwatanire kenda tubwitira ngugi bwega sini kweli. Nikiripotera Meru TV kuma Ruire Rwarera Bore Mbeta wa Mwende Walaiboni. Na tugitigana na ripoti yu kuma Ruterene rwa Bore na nituketha tugichokera gicigo mbunge gia Tigania nara abunge bonde nabo 10 kumaja kaunti ya Meru antuko narua ni bawetete nambere na kuthira bakilunga gicigo mbunge gia Tigania West nara betete nambere kuthira bakiringira ndebe thirikari ya Rais William Ruto wamuna munini wawe Professor Kithure Kindiki bakiaria abunge baba nabo ni betete nambere na kuthira bo bakuwa baketa nambere kugwata mbaru thirikari ya Rais William Ruto nonto pa maendeleo kana mirandi ya weti nambere ira bakuona kumania kiriwe bakiaria nkurukia bunge bani betete nambere na kuwa uti weti nambere bukomba kuthira bukionekana kuma kiri rutere rugani na thirikari na nikyo gitumi batetikiria Ameru bethro bagita rutere ni ru no mwandiki wetu wanzata kuma rutere ru rwa Atigania Adams Muturia ari na chatariria William Ruto Kithure Kindiki bunge bonde genda kuma kaunti ya Meru no betete nambere kumba kwetha betambe kumetuta nkumera onakaniche kumba kwithire kya mukura bunene ne akariba kaunti ya Meru ntukweru wa bunge bagerekereshi kwa mwanya mwanyi wombete kwitha kiromba kariba Meru ete nambere kwa tambarura isu ila Samuel Ruto na munini oke Professor Kithure Kindiki ndi nyabo Kithure munene ura wetu tware amakosa hata onera tuthire muntu umwe athirie nture yo to atu mwingi tikawa kwa wela ndandika kinchabe lo ikenda tumba kuria nende barabara ite wakwa joke murungu kathoni barabara ite wakwa asima ite wegiro ama ndoma ingi nyamba sari ite kwa no boya nya chukuru ite wakwa kinya sibitari ni wakwa kana nate munene okweya untuko akawa Meru babu buturao ita Kenyatta National Hospital ile tawari faro kenda bona ritare munene na bona machine india akawa woni de president na Meru ya level 6 ye training at the referral hospital imuntu moya kai muntu moyo te muntu moya tutanya tore wa Meru abunge wa Meru hili tutie tayari kwa neno wa mbili tu tayari kuunga mkono President William Ruto mwaka wa 2027 ikienda maendeleo ya mbele ya tone katika ndio chetu Ruterero emporo aburi akiare wita kane kaita Meru kumba kwithira gitio no tune bethirite bakiwa tandro yuringe mbaru ko kaita kara ya
tukwambia yaniwe tumanye kujua tukwambia kenege kuna kablos tukwambia baraka mkidoni nenda nenda kenero ndio nenda tena tukwambia nyumba yenu hapa ni hapa tukwambia Muthia bura bunge baiba onekaniche kuringira ndebe kia makeno peo bakiromba mire kumba kuithakia kia makeno peo bakio tiruri yoruti kia makiona kia makeno peo kibatiru kuithakia kia makemiro ende noe na kia makege buga kia mpuru kia meke nkojeta kukuromba genjuke mu bagu ibukudhuki kuteki amage mpuru kia matege mpuru narunga menarua augani kiawe ninte mugedia kahiri kia makege no peo kia makea miri ati kia makea non tu gote antobate garo yae gote antobate garo yae na kemero ikiuga gata utua gaka ambio njirene na turaujwa batu tunaelewana na ito gwate ni njenuru mbaru bwega tumurombere pagwatane na babange non tu njenuru muhigire niro igwe bwega non tu abori amwa chama kia peo na bugire bamno kuna chama kia unda kina wakale jini kuna chama kia ODM kina Mjaluo kina chama kia Ford Kenya kina Mluya kuna chama kia Wiper kina Mwekamba aba abure chama kia nukele ko chama kia nuno peo nebo nukwala kwa Kimabi chama kia nuno peo kana alikezi pate linda lakini inarekerindwa iye tekirene enamero inikeni kia ukweru wale nante motora unia motora nante iga inikeni kia ukweru wale akama yakwa kana yogwa kame kiao ikamero ipate ya nopeo sio yangu ini pate ni miachilia wa mero wenyewe wajitawale na hii ndio bargaining power ya mero iti ya kwamba wanataka hii na hii na hii kupitia hii chama ya nopeo kwele morongo weka mkono hivi niachilia chama weka mkono niachilia chama harambe nopeo harambe nopeo kinaka wakoi nopeo kinaka wakarwa nopeo wacha valaimu nopeo wacha vakindoki nege nopeo wacha valuto nopeo kinaka wanga nopeo kinaka matone nopeo nkiripotera Mero TV kumatia nimbe chanda msimoturia wathirinja na tugitigana na ripoti huko murutiro tigania na ndi tukethera tugichokera ruterene ruru rwa mutindo Njokangangi ara nawe MCA Mwenda Kirinya na orani MC ndene bunge nene ya Mero netete na mbere na kwithirwa akiuga ati ya Mero bagetikira kwithirwa bagitonywa siasene cia 2 term kana akinya 1 term ende ni bethera bagitia weti na mbere gitare batrimana na atongeria baba akiaria nguruki MC uju netete na mbere na kwithirwa akiuga ati igitarira kuri na siasa nyingi witi na mbere butitha bukionekana maturene na nikyo gitumi akuria Mero bakethera bakienda gwithirwa bagitonywa siasene indi ni bete na mbere kwithirwa bagiti witi na mbere no tukagita katika siasa indi nigakuritira Kenya ngugi ndigintu umenya today ku point out wa miaka ili na meri kadhaira mtu wetawa Rigathi Gachagua ari deputy president wa Meru County wa Kenya mzima uwa barabara era utaona kabao kaandiki ka plate kaandiki kakira wa this project was officially launched. This project was officially commissioned by, let's say for example, muntu wetwa Rigathi Gachagua ai deputy president wa Kenya. Mirandira ebati kuambirirwa ni muntu wetwa William Samoei Ruto Meru County yondene akwamire. So antuba imaruke ya muitho yumwe ende bira bachenchiri imaruke ya moya athamire muitho tu yo immense forest peta muitho no nyambene lakini uthunguthire bo maruke ya no uratu utimwanya kabisa. All they are doing is that barenda batu ende to yatwambie kuina 1 term kana twambie kuina 2 term
mwananchi wa Meru bila bati kuthira akina thai iriitwo maendeleo barabara, dam, stima, school capitation bibio Meru bati kuthira bakina as at now. No twende wambia kuina rwimbo rwa 2 term kana 1 term, na either 2 term kana 1 term ika happen 2027, 2 years from today. Ukwambia kuina rwimbo ru thai. Oya bora tuambiririe kuina ro Uhuru maliza uende, tuambiririe kuina rwimbo ro Uhuru maliza uende mwaka 2019. Maliza uende. Okay, bado ende itopanishe ro Uhuru no mura maliza uende na endere. Ende wewe Mumeru mbi wonere Uhuru kumaliza enda. Wekira Ruto na hasla narrative. What have you gotten? Bena Gachagua. Ibo wekire babu bure ya Meru. What have you gotten? The same guys now. Bakwa thukana oya bora Uhuru bathukanire a Ruto. History repeats itself. So onte kwenda hukumwa. For example, siasa neche emotions oya bora to hukumere siasa neche emotions in mwaka between 2017 na 2022. Atane baba ba ile ba ichederie iba menene. That is Uhuru and Ruto. Ba viva menene ba viva karini nini tuambie kuina nira Meru thai to wa Ruto ikiana getsimba to meno Uhuru na areo Mount Kenya aita. Fine. Ture Meru re to ko Uhuru maliza uende. We Mumeru mbi urona kuma kethirikari wekire William Samoei Ruto na Rigathi Gachagua. Na tukitigana na ripoti yu tugacokera mwanka ruterene rwa Igembe na rio gikundi kimwe kia antu babethi bagwatanirite ntuku na Arua nibombete kwithirwa bagita na kweja na itebia gukarira kana bira bijikene muno ya wheelchairs kiria hana barabetherwa bari na mawathe kuma rutere rwa Igembe Central. Itebibi bikombete kwithirwa bikiejanwa ni Meru North Disability Center nikienda byomba kwithirwa bigikirwa anabau bomba kwithirwa bagitethuka nabo akiaria urotongerete gikundi giki no Muteithia Richard netete na mbere na kwithirwa akiuga ati thirikari ni batere kwithirwa igitegera anatababa muno na kinya kethirwa kieja na mbeca cia kung'ana kiri antu ba mawathe bakiuga higiterera budget itherwe kithithwa antu tababa batitherwa bagitegerwa muno ni betete na mbere na kuuga antu tababa kinya wi batere kwithirwa bagitegerwa na ritho ria mwanya no ntu kinya bo ni amemba na kinya bo ni Kenya ni batere kwithirwa bari na haki ya antu bara bangi bakawainda. Turi Igembe Youth Association to flag off wheelchairs kiri antubetu kanabara antubara mawathe kana disability wheelchair 90 ile yeta across Meru na toilaunchira Igembe East. Kwa hivyo Turi Igembe Youth Association ni kuhakikisha antu bonde ni banene mbere ya metho ya mwathani na tukaromba achiari bonde na antu bonde ukaitha antu bandisability eoro ni turonere antu bandisability beta ki county assembly bagesi kuma petition ate ne babati utengerwa kigina kinya batu Turi Igembe Youth Association ni tu support petition nira ni kenda kinya bomba ukonsidwa bomba kuona mbecha na itu kuromba kimbanje ntira yetu yetete ko ya next year bombe kwa considered na itu kuromba MCS betu bombe kutengaira antu bandisability kigina kira bakwenda ontu itukumya kwina aciari babaingi muno bethaira bena na bena mawathe lakini mwana kwa twika mwana u atikoronu inyi bangi mwana akurira muci akane miaka 40 inyana bangi bara baciaraniritwe awe bate muici nyerietwa na nya wengo kwa twika otebo ici kwa hivyo ibu onturu aritwe yite ubatetheri na wheelchair kenda bombo tura bakaendwa kanisene baeta bakahudhuria ibanda batura kimicemanio bangi bakaibona ati antu banthuke yoba kuwa na mwana wina mawathe ni mwana uyu rongi ni mwana uyu ungi wita mauru aciari bakaitheni anabau so kiendana baba te akara ya lana kana ya kirumi misi tafadhali anko ndo bwira ati anabai murungu banenkana ira bakario na kuthana sirimu nya kuthimana to komba kwathila mwana uyu tuathile yana baba bweja te kirumi na te korowa na te siaro na te lana onyo paya na kire arume baraba kurana bari wekira mwari witha mimba mwana uyu aita siaro mwana ote sawa sawa ogenga mwari ura no amwira kwenu bote siara na bakario otegwa na bande kiriba siaro bakario ome owe kintu kira kibwitheti mwana wa gumeta kire owe muntu mukato mba kona mwana yo wengwa mbe wera ne ku na tutala mbe one muntu ntomurume ende ntomurume sio leriro kwenga mwari wito amwira no siare kintu nteregerete o siuri nawe yari kuri.
Na kumania na ripoti we kuma rutererwa Igembe Central tuketha tukijokia akanya gakugunde kombe kya ruji tuketha tugichokera kagita gatekura jana ndeto ingie kithumba ya tuthirite tukuthuranira muthenya yo narua ukomba kuthiro kiumaruka mitambone. Imagine starting your teaching career here, at the foot of Mount Kenya, a place you call home. Build on a foundation of 30 years in education. Embrace your calling to inspire, guide, and build future generations. Embu Teachers College. August and September intake ongoing. Embu College. Skills to go places. Kuma kongone kamero ni kuonekene inya guhataniro na kuthegea Jumamosi eji Meru TV ikoreterete mubango jomwe koro mome gukungwera nkatha chieto ontwere na ikundi bya bata biria bikureta mugongo amwe okerigie kundi kuri nkorokia gweka muthitho na gwakanera andu aja ne ubioneki bya kagwa ana bakathoma na kwirebera uturo bwa rujo gwatanira natwe tukwithorera ngono cia gwikanira inya guciorana tukimenya wega bwa ikundi kiri mugongo ugakorokirwa ni mubango jomwe koro mume Jumamosi chionde kwambiriria thaa 2:30 cia ugoro aje kwa Meru TV ureteri ni Kairothi wa Kinyua ekoro bagakuria bari amwe mugongo jogochioka. Karibu ringi mutegeri Meru TV tutanambere gukumenyithia yara tukuthuranirite muthenya na Arua na ngitanambere na ndina nteto chetu na ati nabo abunge bonthe ba county ya Meru ntukwa na Arua ni bakumbite kwithira bagikinya gicigo mbunge kia North na gutirima na atongeria bangi bagicigo mbunge ke na rabetete nambere na kwithira bakiringira ndebe thirikari nene ya Rais William Ruto nguruki atongeria bana ndibetete nambere kuria Meru bethira kinyabo bagitumiri na kugwata mbaru thirikari ya Rais William Ruto anikenda bomba kwithira bakiona maendeleo yara batere nyaja kaunti ya Meru nguruki ni betete nambere na kwithira bakiwa bakagwata mbaru kinya munini wawe Profesa Kithure Kindiki bakiwa ati utongeria bwawe ni kwa kiguni muno akire thirikari je nonto akomba kwithirwa hakireta maendeleo ndene ya matura yetu na kinya ndene ya nthiguru yonthe ya Kenya no mwandiki wetu Anteto Mutugi wa Kiambi ari nacho tariria. Bamwe babunge ba Meru batongeretwo ni mubungu wa North Rahim Daud wamwe na mubangani wa mitaratara kirio bichi ya munini wa Rais Profesa Kithure Kindiki jawe Gideon Kimathi ni batumirite kuyika na kugwata mbaru thirikari ya William Samuel Ruto bakiuga bati tayari gwita rutererwa gani na thirikari kwithira bagatia bagautatira thirikari gutimurandi jaweti na mbere bomba kuguneka na juu. Leo nikitoka kwa serikali ile vitu nimeahidiwa ikipotea hamutajua kama ilipotea kwa nini, mtaniambia Rahim tulikuwa tunataka maendeleo. Ibwega Nkoroki ni mheshimiwa His Excellency the President na bwa igwa atithithie bwa gabotwera utebwega sibitari yetu ya General Hospital mbuga bukwirwa
sibitari area na raugire etia level 5 kaire area elevated ya level 6 hospital. Level 6 hospital ni status ya Kenyatta National Hospital. Utemo akuru mome urinde anegi tare le maketha. Utemo akuru mome inde anegi tare ahi non tukana ongeje agite ate. Tuwete kaneri na William Ruto na Profesa Kithure Kindiki ni 2 term. Wacha nione mimi niketi chini, ni 2 term ama si 2 term? Arambe yaranguruki baringerete ndebe munini wa rais Profesa Kithure Kindiki bakiuga bagakare na kwika mwana wao onto bakuromba Ruto gutigira ate kwagaga guchwa mutethere ongekire kithurano twitete kia mwaka jwa 2027 umande guruji yetu irombwa i Profesa Kithure Kindiki no re ariko moya ere vice president mwishone ambio Kibaki na vice president mwishone ambio William Ruto na deputy president mwishone ambio Kindiki no eno ndo deputy president mwishone tembio. Profesa Kithure Kindiki akiwa hapo tuko karibu na huko juu kabisa. Ruto akimaliza 2032 Kindiki akikuwa hiyo president, sio mambo yetu itakuwa mzuri ama sio hivyo? Onare bobo abunge babane baithukirete atongere barugare rwa Mount Kenya West bakiuga miru itwire kubaikia ngwe kuma Kenyera gwata uchiathi ende baga gutaterwa kagita ka ugaibu wake kia kindiguru wakati wa vita kirima kira kya nyanki ndwa vira kegambikyo kirima tajiambi shakuria atuna vita na Kikuyu ni wenzetu ni masemenji na ni mandugu tikwele morongo lakini tukondobaya tele kinya babwe ituposa pota miaka ingi mno tuposa pota miaka 15 ya Kenyatta miaka 10 ya Kibaki miaka 10 ya Uhuru miaka ile ya Gachagua kate maloi iwoko achoke uwoko achoke mbi puringa kura kirima kigaitia kura jari kiotaro ige kinya ni thiguiteri aria ye kinyo tangazo Nairobi kirima kigagithate bajo to atigwa muguro na ariku barabara ciara mijeje igagithate ige tona ara ntigweta ina nduokare njieja titi aichieja onao na ndegi tare mwathani no eja tetumene. Report la Meru TV kuma gishigo bunge kia Northimenti Mbeta Mutugi Wakiambi. Tukitigana na ripoti tukethira tugichokera mwanka kaunti-ini ya Tharaka Nithi nara nabo akariba ibote ira iri wandi-ini ya Marimanti nibetete na mbere na gutiumiria na kuromba thirikari nene na kinya thirikari ya kaunti kwithirwa ikinenkera anabao twanya atwangugi bakiaria akariba ba nibetete na mbere na kuati anabao ni bathom inde baritura kwanganga michi nontu bakwithirwa batina ngugitia kurita na batikuona twanya atwangugi kiri thirikari nene. Mwandiki wetu Antito kumarutira rurwa kaunti ya Tharaka Nithi Ndagara Waiguna ari nacho tariria Gari botarere wandini ya Marimanti Tharaka South Sub-County bakothetekera bakugigoteanirwo thirikari nene gwamwe na thirikari ya kaunti mono kiri manto mege wandikani kiri wira cha thirikari botarere gwitwa bote tigotie na muntu tukumba gukenera tumba kuga no mwandike thirikari ni ino tuginiendi ugu muntu ura tumba kuga tubandikire ndeni boteaga utigikwa na government utuga county government kana iko utiena mtu tumba gukene uga no mwandike tukuga tuta lakini tukwenda maendeleo zaidi onto bumwe ndena area ebote tutiena antu bandike na abantu bathomete sana kana tabukuwa bio community gaba kiuga bainge bambio mbethe kumantarire no kaba kwanga matora na barena maratati makithomo micie nonto bagotweka bationa gwira kiri thirikari ende bakiura thirikari kubareithiria na gutigeri bakunenkera twanya tagwira ogutio tukwana taka tutiganiritwe no ntukwana tigwana bakithoma baguntu kukungi bathomete na tio twinabo twina maprofesa twina antu bathomu gokuwe twinamo lakini tigo tutirikanitwe kube twigito kwina ndio ngache state house tukao kwina ndio ngache guntu na guntu tigo boto tie mtu no moto aigwa na thiete kurionga kume botere tuga turirikanitwe twina antu bathomu sana bena nyama ndigiri magoteba cionthire woku lakini amoto ukithurana gikiruthwa
no ntubo tuika tutie antu bara batongu mono itebiethike ba batongu babenda tunyamu ko ndi tukuria tri na tukithura thirikari tweragwa bara benyuma bagaukirua ende tiende tugaruga maku ka mwerekeo wetu nuriku gwende botoka ku tukwenda kuwa twikonsindagwa no mwanka wena tio tugiwa thirikari nta babange kwari ukweri kire ibotereri bora twenyuma tukara kurithona metho memairi tigo toma kuigwa takatona tubatige na kura tuchiringa bwega kuma gecigo mugeke Tharaka ngiripotera Meru TV ritokambita ndagara waiguna. Na tugitigana na ripoti yu na tinabo MCA Sekondi na Kanini bagwatanirite na Gacheri Muthuri na bo ibethirite bagitiumiria na gukatha itagarira ngavana wa Meru Mutumanto Ethinkia na kwithirwa akia Ameru mitie kuanda na kinyambe cia kuanda bakioni ngugi injega no ntuna gutetheria Meru nguruki MC Baba na ndini betete na mbere na kwithirwa bakiuria ngavana ojo atikethirwa yakithikira siasa ira ciithiritwe igite na mbere na atongeri ba Meru na baraba kwithirwa batiku mwenda kana bakimuthukiriria itwa bakiu akathikira siasa yu internet na mbere kwithirwa akiritira Ameru ngugi no mwandiki wetu wa Nteto Jeff Agituma ari na chotariria nawe MCA Gacheri Muthuri MCA bungene ya Meru bagwatanirite na Sekondi na Kanini ni baumirite na kuonania gukena kwao ni thithira gavana Mutumanto Ethinkia ria kuejana miti ya kuanda o amwe na mbeu cia kuanda ya Meru tongeretwe ni His Excellency Governor wetu nontuba kumba kwa aremi kana kwa antuba Meru miti ira yumbite kuthia distributed na tura miti ina matunda kana kagita kara rauncha program yu augire miti ni miaga ni bwega yandwe miti yonde indi ira miaga nkuruki ni miti ira ikethira ina both benefits check mantu ja climate change na mantu ja kwithire kireta mbesha kana kinya nutrition kiri antu enda kwira rimbetu ba Meru mbere aini mbeu kana indu kiria kinengagirwa wananchi no mwanka kithure kitegeri bwega na gicunguri ni thirikari mbere ya murimi anenkerwa kethwa ni mbeu arimi banenkeretwe mbeu certified thirikari procurate through kethwa ni nasari cira irahanda miti kana ira baguririte miti they are certified by KEPHIS na seedlings nacio kana seeds pempe na sunflower ni hybrid they are also certified kurukia tongeria baba ni bori tiaremi gwita na mbere na wandi ba miti batinogwa ni ontu kimera giki ni gitegeri kinya ni ataramu mitira yejani imete na it certified KEPHIS certification kikyo gintu kimwe kiria department irategaga nama mitejera guritwe across the county in different nurseries ira ile certified nchoke mpongere mbuge avocado na macadamia na motagura macadamia ou kuringana na report renda gwatira from the office of the governor maragura gwa macadamia maria inyamo certified na maleta gwa Murang'a 20 macadamia so and their KEPHIS is also certified ni areba kirikiria atongeria baba imbije kwena ikundi bimwe birai na mite yao na itambete kuthira ina certification ya KEPHIS ko mite witombire kujukua ni county ko kiande ngenda kuromba riria gikundi no kiriko gikanda mite kirigirite kugurirwa ni county ibwega bakathingatira ka KEPHIS certified kena yumba kujukua ni county na nkaromba mutuma ngavana wetu akathikiria naysayers kana akama kwigaragara kabuti nendele kulita ngugi na kuita ngugi bwega tukendelea gusupport arimbetu na mbeo na inya kwa umbika tukaomba kuthithia hybrid seeds chetu cia Meru tukathithia twina proposal kinya tumba kuma proposal ira umba ku jukia few farms from our farmers na tukathithia certified seeds na ikethwa ile much enough na kinya nontu mukojo wa murimi akwewa jumwa kana ire kwibo banda amenya miko 10 miko 30 na batikaba mawanirwa mbeu ira yonde ni thirikari nkiripotera Meru TV mbita Jeff Agituma
Na tugitikana na ripoti ya Jeff Wagituma ndi tukachokera ruterene rungi na rana jo county ya Meru ntuku na Rua nibakuthirite bakithithia kiatho gikinene gia gukungwira ntuku ya Maria Ogoti aja ndene ya county ya Meru ngurukini betete na mbere kuthira bagikungwira wongerereku wa Ogoti burabuthiritwe bukionekana aja county ya Meru kuma kire milioni 370 mwaka kire milioni 389 na wakiaria kire kiatho giki munini wa gavana Noeli Dakiome netete na mbere na kwithirwa bombite na kuwa bombite kwithirwa bakigwatira mantu jaja jonthe no ntu thirikari ya county nitumite na ndi kwatwika Ogoti butikuriwa na njira ya cash indi antu baritumira thimu ciao kwithirwa bakiria Ogoti bobo nguruki na kwa kinya kiri mari ya miunda kana jara yekene ya land rate kinya cio irumba kwithirwa irirwa thai gukurukira thimu yeku ya njara nguruki na tete na mbere na kwithirwa akiwa ni bagwatanirite na EcoCap Consultant nikenda yumba kwithirwa kibatetheria kuona nara Ogoti butikuriwa urabu batere na kenda kwithirwa bukiriwa na kinya mbetiji cita na mbere kwithirwa ikiongereka na ndilinda na tete na mbere na kuria Meru betikiri kwithirwa bakire Ogoti urako batere na kinya betekiri kwithirwa bagitumira thimu ciao igitarira bakurea Ogoti bobo kutekorea ushuru kaire in cash kurukurukira ke our land rates payment system effect ya hizo ikumaanisha mbesa nyingi igatonya ndene thirikari yetu ikenda tumba gutumira mbesa hizi kuchokeria antu betu development kuthithia njira sibitari na kinya kurea airiti betu banguge mbesa ciao cia mwisho wa mweri na igitarira ribwirite Meru County Revenue Board amwe na taxpayers pombe na gavana wetu ariuga in short ngugira pombe te wita puri ariti banguge bugi collect tax kuma kia wa stakeholders nie tomete akombe kwithoka ya mbeca yu back to the community na ibukuona aremi turaba supportere na mbewe kwanda the vulnerable community niki ikienda tomba go create a sustainable community ere kwirungamira ere yongwa corona kuru bamami betu na baba betu bakombe kwithroa bagiketha mwaka jojo ngejojete inya school fees anabetu bateaga na irio tuteaga na mbese hizi turita kumake ngogera babo bugwita na mbese iria taxpayers bakorea ndene county. Since last year, we were able to improve our revenue by 20 million, but in the first 3 months, in the first 4 months up to October, we have improved the last year 15 million. So I know if we continue like this, we are likely to 500. If we continue paying tax, I know sometimes we are happy when we evade tax, but we should be happy because when we pay tax, it goes back to us. We have better roads, we have better hospitals, and allow me to tell you that when you pay tax, there's a blessing. Hivi mzee wetu Kadhuri matatuambia hivyo. During their time haijawahi kufanyika, gavana Mutuma ndiye anafanya saa hizi. Kwa hivyo honestly, we have a governor. Now you governor lazima support. Now the support that we shall have ne kumakere the partners na support ya batu to staff by doing the right thing. Motivation yetu ni oruare will also give you ile motivation nyingine inaitangwa intrinsic motivation, ile ya ndani, ile inatokea kutoka kwako ndani, hiyo ya ndani. Ukipewa hiyo na wewe sasa unajituma. Tutajituma kukolekti pesa. Na pesa ifike wapi? Kwa treasury ama namna gani? Na hiyo pesa na itumiwe vizuri ndio watu wapate services mzuri. Baubwe stakeholders na ngetoka gyankado murono tupati mweje eti kenda yomba kwethera partner bautwe itukwenda baubwe statement ene takire stakeholders na rado kwa stakeholders turaria tukaria kire mtu wonde itukoromba tukiwa twewe goodwill kinyane wanasiasa bakarwana ritinguge badrikari are wanasiasa bakarwana na ritinguge badrikari nonto muntu wonde waandiki nedrikari ya Mutuma andiki nekenda
akomba kuingia kira gitumite andikwa na ndikethwa ugoti turigwa tukoga kinya chamane are na bonde mweke thirikari bare na kinya no kuwa nkromba DG nkamwira ere mechamania yao eta ere kinya ma CEC bonde kinya we ugoti na nde ukagita mwana siasa urwa nai na muriti ngugi. Na ripoti huu igatukinyithia gatanta kana igatukiria gatanta tucio tugoroba na Arua mutegeri wa Meru TV nkatho cia mwanya na ntubakuthira gwatanirite na tukuma kagita kara twambiririe na mwakira thai tomba kwitha tukithire kiria ngakwendera tukubu thongi na bujuri thari mwe mwathani uni ritwa rakwa ukambita Njeri Wacheupe.